Pa pozdrav svijete, dobrodošli još jedan taj moj video. I sad o čemu ću govoriti u ovom videu? Pa znate da sam rekla da trebam napraviti video na temu crne magije, demona i toga. Ali kako je sad Božić, Nova godina i te stvari, onda mi se ne da zapravo govoriti o takvim stvarima. Pa sam onda odlučila napraviti video znači, o snovima. Sam imala nedavno neke ovako čudne snove, pa ću ispričati taj jedan san i tako reći par riječi o mojem mišljenju znači, o snovima. Pa evo krenimo znači redom. Ako se sjećate znači ove knjige, govorila sam već nešto malo o ovoj knjizi u jednom od svojim videa, znači od Mirce Eliade, znači Aspekti mita. Kako sam čitala znači tu knjigu, naletila sam na jednu ovako jedan ovako zgodnu rečenicu ili koja mi je dala, koja mi upalila, kako bi se reklo, lampicu i dala malo ovako na razmišljanje, jer me jako podsjetila znači na te neke stvari. Evo, pa ću vam sad to pročitati. Inicijacija znači drugo rođenje. Organom inicijacija adolescent istovremeno postaje društveno odgovoran ili kulturološki probuđen. Povratak u maternicu označen je bilo samoćom neofita u kolibi, simboličkim proždiranjem od strane čudovišta ili pak prodiranjem u sveto područje koje se poistovjećuje s maternicom majke zemlje. I sad, zašto sad on tu govori znači, o tim maternicama i to? Pa zato što je on to, kako bi se reklo, poglavlje prije vam je naslovljeno Freud i poznavanje podrekla, a čim imate Freuda i kad neko objašnjava kroz Freuda, onda znate da će uvijek biti te nekakve aluzije na te seksualne organe i to. Ali i meni je žao što u toj knjizi nije više bilo, nije više rečeno bilo, znači o tom, pogotovo o ovoj simboličkom proždiranju od strane čudovišta, jer ja sam u to nekako doba, tako 12-13 godina sam počela imati i ja snove znači na tu temu. Iako mene nije, iako su me proganjala ta kao neka čudovišta, ali me nijedno nije uhvatilo. I sad šta se dogodilo, pisala sam nekoliko tih svojih pjesama, ali ono što je znači bitno od svega toga sam pisala to jednoj svoje najbolje pjesmi broj 15, koja se zove Labirint i koju neću danas naravno pročitati, nego neki drugi put. To je dosta dugačka ovako jedna pjesma, to bi se više moglo reći da je priča znači u pjesmi, opisuje zapravo kako je sve to počelo, znači počelo kod mene, jer ako bih mogla izdvojiti neki san s kojim je znači sve počelo, to bi bio taj. I sad to vam je dosta dugačka ovako pjesma na 11 stranica i kažem možda je jednom prigodom pročitam, ali za ovaj put ću pročitati znači jednu drugu pjesmu o jednom drugom svom snu koji će se nekako povezuje se sad znači na sve ovako. To je pjesma broj 9, Tsunami, to ću vam pročitati znači malo kasnije. I sad što je meni interesantno znači kod tih snova, jer naravno kada sa 12-13 godina kreće taj pubertet, znači hormoni znači počnu, to oni kažu divljanje hormona, ali to nije divljanje hormona, to je prirodni proces, jel tako? I događaju se velike promjene znači u tijelu i to bi se na toj nekakvoj psihološkoj razini i podsvjesnoj razini moglo očitovati kroz takve snove. I to je meni ovako jedna zanimljiva jako stvar da sam ja zapravo sanjala iste snove kojima su imali nekakve inicijacijske obrede tamo negdje znači u oceaniji. Razumijete, vjerojatno je to isto bazirano na nekakvim snovima koje oni imaju, samo što oni, kako su takva znači društva, vjerojatno njima ti snovi više znače i onda se to ispoljuje znači kroz te njihove obrede. I meni je žao što naša civilizacija i naše društvo ne istražuje takve fenomene i što sve nekako svode na te nekakve promatraju kroz te nekakve, kako bih to rekla,
kroz te nekakve čudne prizme, freudovske i tako dalje, tako dalje. Znači, osiromašuje se na taj način zapravo znanje. I sad san o kojem bih vam htjela pričati, jer znači ove snove, znači o proganjanju čudovišta, jel da, znači pubertetske te snove se mogu vrlo lako, znači objasniti, znači na taj način se dešavaju velike hormonalne promjene, ali kako objasniti recimo ove snove koje danas imam? I sad sanjala sam, znači da je bio u večernjim satima, da je došlo do tsunami do Reykjavika na Islandu. I sanjala sam još na Islandu taj jedan most koji se zove Havita most. I sanjala sam, znači, kako taj tsunami zapravo predvodi veliki lav, znači vodi ga, trči ispred njega, veliki lav od vatre, veliki lav od sunca, ne znam kako bih to, znači, objasnila. I znači kako, znači, prolazi kroz taj most i onda za njime dolazi tsunami. I sad, kako da vam kažem, ja nisam nikada, mene Island nije, mislim, razumijete, Island, znala sam da je Reykjavik glavni grad Islanda i to je uglavnom što sam znala, razumijete, o Islandu. Nisam čak, evo sad ću to priznat, nisam čak znala ni sa koje strane Islanda se nalazi Reykjavik, nego kad sam sanjala taj grad i kad sam sanjala taj Havita most, ja sam išla to malo proguglat. I šta je ispalo? Taj Havita most, naravno nisam znala da je to Havita most, nego sam sanjala taj most i onda sam napisala, razumijete, u Google tamo, sam napisala most i Island i onda je izbacio je, znači, slike. Pogledala sam tamo, znači, pod slike i jedna od tih slika koja se prikazala je bio baš skoro potpuno identičan tom mostu kojeg sam ja sanjala. I to je bio taj Havita most. I sad taj Havita most vam se ne nalazi točno u Reykjaviku, nego malo, znači, dalje, nalazi se u tom kao zaljevu i on se nalazi tamo na jednoj rijeci, 4 zapravo kilometra, znači otprilike tako negdje od ušća. I ja ću vam to sve staviti, pokušat ću staviti te sve slike tu na taj video, jer znate, kad sanjate takav san, onda malo tako idete googlat, znači, te stvari i čovjek svašta dozna. Evo, i šta sam doznala, ono što nisam znala, na primjer. Mislim, znala sam da postoji ona velika brazda, razumijete, u Atlantiku. I međutim, ono što nisam znala je da ta brazda vam ide skroz gore i dolazi sve do Islanda i da zapravo Reykjavik leži direktno na toj brazdi. Znači, ne znam da vam kažem, ali oni su uspjeli parkirati grad doslovno iznad brazde koja dijeli i tektonske ploče. I što da vam kažem, ja sam to došla i malo sam to znači tako googlala i onda sam se čudila kako sam ja mogla sanjati takav neki san. Jer zbilja, pogotovo taj most, razumijete. I sad, kako bi to čovjek nekako mogao objasniti? Pa jedino na taj način, ne znam da vam kažem, ljudski mozak je jako čudesan, kako bi se reklo, i on pamti više onoga što ste vi svjesni. Znači, vi znate više nego šta znate da znate. I moglo bi biti da negdje jer ja imam skoro 40 godina života iza sebe, sam ja možda negdje u nekom trenutku, ja zbilja ne znam di, ali možda sam negdje vidjela sliku tog mosta i onda mi je nastao, razumijete, takav san. A onaj lav i ono sve drugo, razumijete, kako čitam tu neku literaturu i kako općenito su danas imate te razne, ne znam, spike, onda nije ni čudo da čovjek ima, jel da, takve snove, to se da lako objasniti. Ali evo, recimo, znači, to kao jednu stvar me jako čudilo. Međutim, kažem vam, taj naš mozak, ne znam jeste li čuli za, recimo, za stvari, razumijete, ljudi koji znaju imati moždani udar i onda se probude nakon toga i onda znaju progovoriti jezikom kojim nikad prije nisu govorili. I ja sam imala zapravo takav slučaj kod kuće, jer moj tata, nažalost, tako prije 10 ili više godina, mislim, on je dobro sada, ali imao je teški moždani udar i on zapravo kad se probudio
on više nije znao, razumijete, hrvatski, nego je znao, nego govorio grčki. Grčki je govorio i onda mi on kasnije, on se dakle oporavio i to sad je znači on ok, ali i onda mi kasnije on rekao, prva stvar koja mi je došla kad sam se probudio kao spoznao je bilo na grčkom, par znači riječi iz one jedne poznate, iz te jedne poznate knjige. Znači ovako, znači u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog, samo na grčkom. I sad ja imam znači na grčkom to na grčkom, pa ću probati to poslikati i staviti vam tu na YouTube da to možete vidjeti. Jer taj Novi Zavjet sad postoje kao neke kontroverze, ali danas većinom prevladava mišljenje da je Novi Zavjet originalno pisan na grčkom. I iako znači neki vjeruju da je pisan znači na hebrejskom i sad ono ima te razloge i za jednu i za drugu stranu, iako prevlada sad ova grčka kako bi se rekla struja. Iako, razumijete, ako je pisala, jer u to doba, znate, vam je dosta vam je Židova zapravo s tog područja govorilo grčki. I vjerojatno, pogotovo što su bili učeni, što su znali pisati, vjerojatno su znali govoriti i pisati, znači, sa oba jezika. I kako imate znači sad tu teoriju, znači jednu da je originalno napisano na grčkom, drugi da je originalno napisano znači na hebrejskom. I sad evo ja stavljam treću teoriju da je zapravo postoje dva originala. Razumijete, jedan na grčkom i jedan na hebrejskom. I razumijete, ako je to pisala ista osoba, onda se zapravo radi o dva originala, jer svaki jezik vam ima, kako bi se reklo, ima svoj duh i ne možete potpuno izreći znači u jednom jeziku isto ono što ste izrekli znači u drugom, da ima isti znači ton i sve i uvijek vam kod tih prevoda vam dolazi do nekakvog malog, kako bi se reklo, zapravo prevod vam je više interpretacija, jel tako? Interpretacija. Ne možete nikad pogoditi točno šta je pisac originalni htio misliti, jer ne možete, razumijete, to znati i postoji vam znači uvijek taj element kod prevoda. Međutim, ako tekst piše osoba koja pozna znači oba jezika i ako ih pozna dovoljno dobro kao svoje vlastite materinje jezike, razumijete, onda se zapravo ne radi o prevodu, nego se zapravo radi o dva originala. To vam je recimo ko ova moja zbirka pjesma, mogu to govoriti zato što imam takav slučaj. Jer ja sam prvotno napisala te pjesme na hrvatskom, međutim ja vam znam engleski, bar pisani engleski, jednako dobro kao hrvatski, možda čak i bolje. Ko zna znači oba jezika i ko može pročitati znači obje moje pjesme, teško da bi mogao reći koja pjesma je original. I zapravo ne mogu vam reći da vam je recimo original ovaj hrvatski, zato što sam ga prvoga napisala, i engleski je isto original. Jer, razumijete, ja poznam duh oba jezika i znam šta sam htjela napisati u tim svojim pjesama i te engleske pjesme, one imaju tu i tamo imaju malo izmijenjene stihove, ali razumijete, značenje vam je zadržano i to vam je ko kad imate recimo skladbu koja je pisana u duru i onda ju možete prebaciti u mol, to vam je znači ista skladba, isti je zapravo original, samo sa dva tona. I tako su i te moje pjesme, jedna je onako malo u veselijem tonu, zato što je jednostavno tako ispalo, takav je jezik, pa je ko u duru napisana, a druga je u tako malo tužnijem noti, pa bisam to mogla reći kao da je nekakvom molu pisana. Evo, i sad ću ja vama pročitati jednu pjesmu, to isto o jednom snu koji sam imala, sam napisala pjesmu. I sad trebala bih napisati pjesmu valjda i o tome iz Reykjavika. Međutim, nisam to stigla napisati, možeš napisati nekim drugi put, pa ću vam sad pročitati znači ovu pjesmu, to je pjesma broj 9, evo ga, zove se Tsunami, prikladna je. Znači opisuje neki drugi san koji se referira na jedan drugi događaj i sad na koji događaj možete pogađati, evo tu u komentarima dole, ko hoće, i evo sad ću vam to pročitati. Znači pjesma broj 9.
Tsunami. Stojim na nekoj obali u Sutton. Da li to je obala morska? Ja ne znam. Sve mirno i voda kao ulje, a u daljini planina. Odjednom dio planine se uruši i padne u vodu koja možda je morska. Ja ne znam. Veliki val se diže i krene prema meni. Da li tsunami to je? Ja ne znam. Bježim od vala, ali pobjeći ne mogu nigdje. Pojavi se odjednom crni stup sa 2 roga prije nego li val me stigne. Ja još uvijek ne znam. I pogodi me neka sila. Val dalje ili vjetar što sisa. Ne znam još uvijek što je. Ali ja čvrsto stojim na zemlji i ne može me se iščupat. A nakon par dana čitam, desilo se negdje nešto i sada znam. Ali to vam je znači ta pjesma koju sam zapravo htjela pročitati i nisam znala kako najbolje da vam kažem pa riječi, znači od kuda potječe ta pjesma i onda evo tako se nekako pogodilo da malo pričam znači o tim snovima i tako. I sad kad smo već kod tih snova, znači o tom Reykjaviku i tako, znate onu jednu proročicu, ono kao nekakvu proročicu tamo u Meksiku, što kao opet se javila, razumijete, opet je prognozirala da će biti znači potresi u Meksiku i ne znam nekakav snijeg u Mexico City i tako dalje. I sad ne znam kako da vam kažem, pa razumijete da ja svake godine kažem bit će potres u Meksiku, pogodit ću kušt. Bilo bi dobro da ona prognozira jednu godinu kada neće biti, razumijete, potres u Meksiku. Pa kad smo već kod, to bi onda rekli, evo pa to je čudo, razumijete. I kako da vam kažem, pa onda kad smo već znači, u tom stilu tih proročanstava i toga svega, pa onda evo ja dižem ulog sa tsunamijem, znači u Reykjaviku i pored toga Vita mosta i tako dalje. Evo kad smo već znači kod tih stvari i znači u tom snu je bio još neko je bio sam i ne znam tko je, mislim ja ga poznam u tim snovima jer sam ga sanjala par puta, ali ja ne znam tu osobu razumjeti u stvarnosti i ja ga zovem Lavić. I znam da je ono Lavić kad je vidio znači taj prirez, on kazao evo gledaj tamo i onda sam ja njemu rekla znam, sad šta misliš kako nastaju moje pjesme, ja vidim te stvari i onda napišem pjesmu i onda je on meni rekao da će on napisati nešto znači tome, pa onda Laviću, evo ako gledaš tu u komentarima molim dole zakelji svoj zapisnik, evo baš me zanima. I ako se to ne desi, onda ću očito ja morat napisati tu pjesmu, ali nema veze, neka sad ostane na ovoj noti. I samo sam vam htjela kazati da nemojte se sramiti tih svojih snova i dobro je to dijeliti i jedan način na koji možete to kao taj ispušni ventil su vam te pjesme i zapravo razumijete i to je jako jedna ovako kako bi se rekla tema zato što puno ljudi te snove gledaju kroz te nekakve ezoterične ezoterična objašnjenja i tako, ali drugi pak ko Freud, razumijete, opet vuku na drugu stranu i onda vam se to nekako znanje razvodni i svi misle da je to bez veze, a razumije se jednog, tako kako bi se reklo, kao jedna spona između nekakve fiziologije i psihologije i svega toga je jako zanimljiva tema, jel tako? Evo, i to bi bilo sve što sam htjela reći znači, u ovom videu. Evo pozdrav svima, čuvajte se i pusa.